Seren, what's up? Kamu mah? What's up? Seren. Dito na si guys. What's up, Vlog, welcome to my motherfuckers? guys. Kamu, to my guys. What's up, motherfuckers? Walikit sultan. Madam kamu. Hanap ako ng fix, madam kamu. Yeah, video. What's up, motherfuckers? What's up guys? Yung crush ng madam, yung kumukuha ng video. Ang pala madam mo. Sakot man, ano, managasumana may madam mo. Yan. Load ka po si Red. All good na ba bro? Oo. Patitigasin ka. Uy, laki ng Lang, babayo pa yan. Relax. Megumi. Sige, dyan lang. Oh, Yan ba? Tumitigas na. Yung paa. Ang lapit na. Yun. Tigasin pa natin. Ay, walang kawala. Malambot na daw. Patigasin mo! Bugi! Suro! Ito na ng 3 sword. So. Alright, mga take, lock and load. Shout out sa taga-salay, sa lahat ng taga-salay dyan. Especially dun sa puging to, crush niya madam niya. Video ma, crush ni madam to. Crush niya madam niya. Sana. Yun na, and load. Oh, easy. Hammer. Inasukan ka na nga eh, ayaw mo pa. Sarap. Tintin yung suro ah. Mabiligan. smile. Hammer. Magulo. Ha? Fertile na fertile. Kitty. Ayan o, naglalabas din siya. 11 to. Pangalan ng aking mahiwagang kamay, 11. Hammer. Hammer. Yun, si Zoro oh. Mga gustong magpa-stud dyan. Open for home services sa Rizin. Basta kaya yung bayaran yung gasolina. Kaya yung stud fee niya. Kuha po to 2 times Batman. Matay na si Batman. Batman. Pinatay ni Smile Joker. sa Smile sa Alright! Picture lang sir eh. Wala parka na. Knockout. Yan, knockout series guys. More than 20 minutes na. Sa ngalan ni Magic Hands, 11 to. Sabi mo, 11. Ha? On ka mo ha. Aratan. Yan, may imbagak na 12 na bunag na bulan. 14, sanak to. May labrador na inistad me.